cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau kang lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Da ka babu hakmat ban penurlong ya ka jingang nu jung menteri rang badu kari u Narendra Modi da ka ba phaikmat saki nongrep bat ke riu pajba ka state BJP bat ke BJP state Kisan Morcha ha ka arpu pratrek u rempang arjar pun riu kala jiet ya ki nongket kam jong ka district Kisan Morcha bat ki mandal Kisan Morcha ha ki santeli ki constituency ki bahab hapo ka jelli jong ka them ribhoi. Ha kanik jelang ke belalong ha Gleden Tower nongpo la sakilang du sekretari ke state BJP uba Wankit Poshna u state president ke Kisan Morcha uba Durut Majau u general secretary ke state Kisan Morcha uba PS Tur u state secretary ke Kisan Morcha uba Donlang Nongbri bat kiwei kinong yelam ke BJP. Ki nong yalam ka district BJP Kisan Morcha hari bhoi balapan scam hakani ki jelang ki kenthop yo president uba Jinon Singkli vice president uba D Maring bat uba Blanting Namsao bat vice president uba Drowell Maring ki nong yalam ka mandal Kisan Morcha ki kenthop uba Suni Mani kum u president ka nongpo mandal uba Simon Lapang kum u president ka Jirang mandal uba Akbar Rongpet kum u president ka Mahoti mandal uba Arbestar Kharthangmau kum u president ka Umsning mandal bat uba Precious Mador kum u president ka Umroy mandal. Hasni. Hafti. Bad nong song to the Ripoy district. Hafti. Ingkerman mi ba Jinon inang ra. BJP Sumbara Parwarti BJP Narendra Modi BJP Rilajam Kisan Morcha BJP Yong kita ka free gas salenda kine kam kibau menteri rangba open phalang ya ka cingmut cing perkhat cingi wei om tang kata ndengi yo iru baya ka umba momdi mau ke JJM ka bangyong manta kila poilon hamal lagi sinong kitau lese kan don mo kata kecing bombiang hangni hantai kala kan don hendrai ngong ye pi balarengi kwa kata ka pro development kata ka sensia ka khadar ka bakoi larengi kwa ka state cingi kan wan kata ka development ka bisisya mau ye pi mangidon kam ban kelatya ban keladem ban long ma pi isyara ban long ma pi ke jingsyai nang ni nak yeng cingi menta mangin ya cik sinong kitau ban pan su thu shwa tang ye ke ki bangi ni layo dan nang ni syakmat lada ka parti ka klan lada mangi klan lada mangi long kita kinong gersiu pia ya ki para marjan para marpa ki ban pen sngau lada ngidon kam ka development lada ngidon kam ka jingsyai lada ngidon kam ka ta jingki ha ka roi ka par ha ka yo ka kot ha ka kamai ka ji ngidon kam man yo ka sensya khada ka khoi ka basuba ngidon kam man yo ka bor sensya ka klan ka pura nagata kadang na oi pi balai ni yawan ha ka parti BJP ngiyoi ba manu ba sensya re ka dia ngimdai ban cindong cingmut ciperkhat lese kita di propaganda kita ciput stu cingmut ciperkhat ki ba pen baklano ini ki ong ba ka BJP ka long pomta ka le ben pomta hendrei ni
nang ngin long kita ke nong yalam ngin long ki syarap ki ban ai ki syai ki pai ba ban nang ne syakmat ngin yoi ya ke development ngin pensyai ki bagas state jungi ke don kam ya ke development ke don kam ya ke nong yalam ke shisha ke don kam ya ki nong thebot ke shisha lada ke ri ba ke chai ben ru jungi ke yo ya ki nong thebot lada ke yo ki nong kershan lada ke yo ki party worker ki ba khoi ki ba suba ki ba don kata ka mission na ta manura ki cingala lastir ngat harai makani kan nam sim selen lesi tang ho acara ho pra ko ong sherman tan ngin yo ban kap syo ki kapor ha ki lastir ba lesi ha kata ngin salong kita ke nong sandur ya ka pateng ki khon ki ti jongi ha ki ki ar post nem lai post nem ki bala lai talong ka cing ba be yani namar bang yemdon kita ki missionary leader lesi lada ke cingki bat ke cingwan jung pi kom ne syakman bangin yo ban pet scam ye pi kom kita ke nong ket kam ngai scam bau ha arjar arbupra ngin yo ya kata ke right leadership lani ke clean governance ka bangila banonra ya ke roi ke par kom balong syaki wei bat kistit lani ki cela ki bala kiu ha bangi phai banai ke example ngioi balese na bon chupi ki basyong ane khapri boy pi kham poi kham bon sha banenga spo asam POE ke change POE ke development kawan man lau banai andrei kawas ngosi kalong bahaka tier ke jungi kat banami kasngi katang inang hiap habangi phai sya ke education sector man shwa iwan haka top manta ila poi sya traido habangi phai phang ka health sector haka koi ke khya lese pipiti baha wan ki PSC CSC wan hakine ki civil hospital ba pinlay kalong ka anu ka tawa taman yo ida wa leadership kane kata kabang yo kata kesensya kada ka bamantang ladangi kwa ban sanduri kita ki eke baro ladangi kwa ban yo e karoi kapar ka khayi ka pateng ka rep ka yang ka batik na naguntaban ora ye yeng ka sem ka babit ka biang nang ni syakmat kombang ilayawan gumni ngine tendrong ngine ketlang ngine train na banta commission yung ka party banwanra ya karbi bagi cai penreu kham tami kastir kucungi kabaroi kabapar na kabanta bangonra ka komen ka bakhoy ka suba kaladan kam bandon kasur kabasawa jam hadelhi pia benjur nami kata tangi nyara kati la da bisno yaha be kata bagasur jong ki pa penreu jong ngajak penreu nyotra jeni kaladan kam banyo yang kata kesur ke basawa jam hadeli banra ya kata kejing jingam banwanra ya kata solution ni kita ki demand ki bengidon ki bon kita ki demand ngatrai bro khol phi punya kubur ba kasti jungi kala i bhang ngatrai ki demand ki num dadi banda bon than ring ilang ngai demand do kat kini ki sni kata kalong ba kata hi kalong naman ba tinghat ni kumbakala haba mijit ikta kinong kemat te ke parti BJP hi menta lebih baik hak sensyar kadari ngatai ka sorkat kami kadai jong ke BJP ngidan arspa saupomot ki Lok Sabha MP but daga baburam daga bakenmau I ya MP badan buram sini ibang sukhat kendit kalalong gajing kendit yang iparo kipat mong song jong kejelahi in fact kajing kendit ya kari iparo kawai henrei kumba lap ngan sepenrap ikai kajing ong juwe baka aga demokrasi kahabiat khmat but shen kan sadon hi ka by election but kung ka party hi nirmi kanman ba ka party kan say uta potong but ngilit pendap itai arspa sopho ngin at so shida na kasulong si juni bangin pengkala arspa sopho pi menjur na me kata pikloy na manyetre na komentar ada ka party ko ali ka khot kaya wer bi kham tam ne bi inong rap kipade sisa kita ki podlom na matlam mafi na try ka jingim jungi kanomyan but aga jinga nanti jong menteri rang ba do na do busenti ya kalengkor ban sensari gari haus nam arja ka saw ngai lai shibon tiliki ke ki ba menteri rang ba do
Narendra Modi ji jui bai jungi ulawra kham nami pi kinong rep ngatrai de kapis PM Kisan Saman Nidhi kawan hadin ba u Prime Minister usmuthu ba kinong rep hi kidon kam bandan kata jingkershan barat ba ngatrai bon ba ki scheme ki ba pi kinong rep pi obenta de kade lemba jing perkhat jong Menteri Rangba bat benta Menteri Rangba do jungi bo ini sokoi ka phang bo ini katakanti jong ka Viksit Bharat na thai prokhat na phi la yasnyo ka kantin Viksit Bharat denam dei ta Menteri Rangba do jungi bo igani ka phang jong ka Viksit Bharat ta mo lakum no shwa bakari kan kenjo ya katakan dap shis pasnen hausnam Arajar Sapo nyong indap shis pasnan jong ka jinyo jing lalun Menteri Rangba do don ka taga jing thang bakari jungi kan kiyo kade banong ka top number 1 mentangi don ha number 4 bat ngin poi ha kata keterdang ka beningkong banna ka benta kata Menteri Rangba do ubu hengi ya kata ketong ba ngin long ki bayang halaki kejat lajong Atmanirbhar Prophet Pilayas nyo kantin Atmanirbhar denam day Atmanirbhar Bharat kata kemud ba Menteri Rangba do ini wa ba nginyeng halaki kejat bat kani kalong ban pendet ya kata kajing ang nur jong ke parti BJP kaba yang kata ka chona kata principle of integral humanism but the concept of Antodaya. Pi gani kagantin Antodaya gani kagantin Sanskrit. Kajimut jongkahi kalong ba kari kan kiyo lada last mile delivery mo tam un kiyo. Berkata kadi thong ba party ka bu hangi ka principal ideology hi jong ka party kalong ba ki baret kin kiyo kat kim pat kiyo maki kari jungi kan nompat kiyo bat Menteri Rangba do ubu kata ka thong hangi bangi dei banong ki balalong self sufficient Atmanirbhar khrang bagin yo ya bangin kot ka thong jong ka Viksit Bharat a developed India by 2047 but kalong kay bastaran bangi ba mentas ni kispangot na pi kidong rep pabilawan banyes no batngi bat ka party BJP kababun ngatrai ka jingya lenti kini ki kharbai sdem mentang la dendap kharar sdem jong ka jinsen shar hapo ka jingya lam jong Narendra Modi ngilai iba shibon ki jingkala ngatrai ngamdan kam banyo kata perthai social media le mentangi i mandasi ki jingkala ki kita jingang not jong Menteri Rangba do udon bat kham tam ningi kiriulum Menteri Rangba do udai ni hado kata-kata ngatrai 4 judan mano ki Menteri Rangba ki barim ki balajuan banyu kecak syaga ni kathal nam ningi bonsin badai tang Narendra Modi balawan bonsin ban dan lang bangi nama udon kata kacing thang bamangi kiriulum khamtam nashani kathan lami ngin kiulang yareng kap bat kite ki bat kiwe ki jelan bat kumangong mane ba ngin sayo la lang sasisin ba ngin jet yang ya utaw MP hoi ipadulit mane yong ba ka parti kan penyeng dengan penyeng ka parti kan skapi ka sujong padba ladam pi padba piaman ba ka parti ka dibendal ng jong candidate banile ka taga MP hol nga kermen ba ka Delhi do kan yosnyo kata bat kan skap bat kan say pi utaw kertong andala di kapor but kung ginongkit kam jong parti naman hangi mental sing ilayo ban skemi ka district committee jong Kisan Morcha ki mandal president jong ka Kisan Morcha ilaje tenang ne shikmat ni kerman la kaleng ka parti babin ra shikmat ra kham shatra shu ya kata ka khubor naman klam ka jingkershan jong padba hi pi ginong elam lani mangi kum ginong elam ni namla ni namar khado hi kasul hi kan ni ka jong padba
lada pipla balik pensutu si pada ya katakan cinton kam kabah kamat do tengah try kam shoot ya ka ya ki kam begitu telun cekwa pun kicing mentoy ki mangrep nang balam kita kisah सरकार मेरे इंडिया आई कि पुन स्कीम का इम्प्लीमेंट तंग खंडिया थानी हपो जिला में गले ते लिंबा कलामा जो kan भारतीय किसान मोर्चा निवनरा kanuksa thumai kinuksa bawanra kijingkala hapो जिला में गले फिगवानेम कुआं बरो तराक्ती से कनोमन कुआ Ikua am jingkala apa jila mengalia ni suntai punta kini ki sarkar papuniai menta dei bahek hek po sudah lakut kapor hek po mo mata dei kapor jompi ki paranong rep nang bala kasimkhiano trishtomno arjar arpupra ngilaban poi kathong ni perkhat poi kathong kajingjok Denam hapedeng jungi badan kam nongmi khmat bahasa yang kalai hapedeng jungi kilom kimi kirangba kisamla lalong ki future leader kilaban mi ki MDC MLA hapedeng jungi figwanam ka MP nakalan ka BJP mentah ko jila magalia kwanam kumbala पंचायत में स्टेट प्रेसिडेंट जुंगी लाओ कुमनो कि नोंग्रेप जुंगी कदन बोर वनराजी कला पोजिला मिगलिया देनम कि नोंग्रेप नोंगला दन बोर वनराजी कला पोजिला मिगलिया ते ngatapan mapi ai ka ti kaman kadiang ya terlilang hapo galama Bharatiya Janata Party Kisan Morcha ni sukumen kinong mi kemar jongi lai menta ka mensim balong ba scam hapo ka BJP dei ka largest party baru pate ki bilang Prime Minister Modi long bala ai scheme new post outerly batang scheme tang mengiyo khandia thangne Pigwanam bayo baro ini post outerly hadu bam hadu bedik hadu bekina layu bila Prime Minister tekaje dunam da kam kinong mi khamar jongi dan kam basor ba kham he ba pustu ki parang ngrep nonggala long badan kam dai kapor jumpi menta wanraji kala ibun kitu ki policy dan kam mangi ki education policy kitu ki sports ki menta yo pet mangi arjar arfo ar lai sarkar meri India aisan ajar kulotan ka ba belum national game hadu menta jase kitu ki kiskim pun channel awa daiwat kahak jumpi pidan kam bahap nang bapan kahak jumpi dainam te hakmat menta IT common kadiam lomba kapoi kathong ngi hapadang jungi nongrep nongbala lami ki nongmi khmat la saya kalai te na kwar muslim de bala de kapor bomja trai fi sutngana dan ai kamunsi mentasi ba kam scam lomba lingba kinongrep nongbala ngilawan raji kala hapo kajila megalia ngikwa self reliance megalia ngikwa kumbaong i general secretary jungi mane i self reliance India i ki jingmur jongi prime minister jungi ek bharat आत्मनिर्भर भारत एक तीन आत्मनिर्भर भारत लाभानोंगी सेल्फ रिलायंस मेघालय फिगवानम जिला मेघालय सेल्फ रिलायंस मेघालय kabur dan tangmapi mo ipara nongrep nonggola dan bor tangmapi wanraji kala. Had a long day, feeling drained?
Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.